Zabradati ste? Želite li promeniti vaš izgled i izgledati kao ovaj čovek na snimku? E pa, imamo rešenje za to. Od danas možete kupiti brijač Svan Britva sa najoštrijim žiletom na teritoriji Republike Srbije. Uz ovaj brijač ćete dobiti i dodatnu opremu gratis, kao što je sam držač za brijač, kao i dosta drugih oprema. Uz to dolazi i dodatan paket oštrih žileta, koji bez problema skidaju gustu bradu sa vrlo malom šansom otupljenja. Uz to će doći i specijalni gel za brijanje sa 0% alkohola i sa zagarantovanom zaštitom lica. Nakon brijanja koristit ćete i specijalni losion koji donosi olakšanje vašem licu. Na sledećim slikama su prikazani rezultati naših kupaca i mogu reći izgledaju neprepoznatljivo. Opremu za brijanje možete uzeti po jeftinim cenama u svim lokalnim prodavnicama, dok vam se na videu nalazi link sajta za poručivanje.